Mitolon to Rumi Amiat， 祈祷每一天。Haratengan ko ngaayay a pinangan no tao， 要记得他人的良善。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以Efeso 14 at 20 tusa atusir suarsa kasasini asa kasasi paayaw kamu kasasihpur kamu tu raraw matia o bihpur no kawas tu raraw namo pakaini ji Kristoan saan， 要亲切仁慈相对待，彼此饶恕，正如上帝借着基督饶恕了你们一样。以弗所书4章32节。Sarikakaaw, dengan o miharatengay kita to ngaayay a pinangan no tao. Ta suolin pakafiru kita o nano ulah no falujo a masasihamham. Ato caay to pakifalujoan ko caay katatulong a pinangan no tao a masasihaob。我们只有记得别人的良善，才真正能够以爱心彼此相待，并且不会在意他人的缺点或错误，而彼此包容。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangao, tara miaray kami to siniasa iso itamianan. Pakani ji Kristoan amihpur to raraw nuniam.Nanay lamaan iso kami, amitulong to ulah no miso, at sa ay pikihar to sa ay katatulong a pinangan no tao. Nika o solinay kufalujo a masasi ulah-ulah。上主啊，感谢你恩待我们，借着耶稣基督赦免我们的过犯。求你帮助我们效法你的慈爱，使我们不再纠结于他人的缺点，而是真诚的彼此相爱。Pakai ni dalam anay ang nganutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。